Ulovili smo predsjednika Skupštine opštine Žitorađa, narodnog poslanika i poglavicu Matka Milenkovića u korišćenju resursa javnog komunalnog preduzeća, odnosno kamiona i radnika, za obrađivanje njegovog privatnog vinograda. Sada ćemo da vidimo kako to iznajmljivanje radnika, za koje on tvrdi da je platio, u praksi funkcioniše. Dobar dan. Interesuje me iznajmljivanje kamiona i radnika za njivu. Koja je procedura i koja je cena? Ne znam, stvarno nisam zadužen za te informacije, a radnik zadužen za te informacije trenutno je na pauzi. A da nije u vinogradu možda? Ne znate? Pa pozovite za 10-15 minuta kad završi sastanak, pa ćemo se javiti. Je li on na pauzi ili na sastanku? Na sastanku je. A, pa rekli ste da je na pauzi. Ništa, vi se dogovorite, a ja ću to zvoni ponovo. Ni treći put se ne javlja niko. Vidjet ćemo da li će ponovo podići slušalicu i prekinuti da to se desilo. Tako funkcionišu institucije, odnosno preduzeća u Srbiji. Kada je potrebno Marku Milenkoviću ili nekom naprednjaku, onda može sve besplatno. Kada građani hoće da iznajme ili da prosto završe neku uslugu na koju imaju pravo, ne mogu da stupu u kontakt sa službom, odnosno sa institucijama, zato što institucije rade isključivo u službi Srpske napredne stranke.